Vijesti dana. Dobro večer, poštovani ljudi. Danas u Bosni i Hercegovini desilo se čudo. Pored svih problema na svijetu, napadala je koza sa imenom korona, trgovine i ljude na cesti. Da li se to hoće dalje širiti, ne znamo. Zbog čega tu koza radi, nije nam jasno. Pa smo pitali, ali jedini njen odgovor bio je: molimo ljudi, budite oprezni, čuvajte sebe i okolinu, budite čisti, perite ruke i ne dirajte svašta. Ne hodajte gdje ima puno ljudi i ako se osjećate loše, budite u kući, nazovite doktora. Stariji i slabiji narod bolje je da se ostaje u kući. Pomozite njima, idite u kupovinu za njih i spremite nešto fino za ručat. Nemojte paniku uticati, ali budite oprezni. Tu je moj savjet. Pored svega, nemojte zaboraviti za šalu. Stavite like i subscribe. Inače, šta vi mislite o ovome? Jeste vi spremni ili je vam svejedno? Recite vam vaše mišlje, pišite nam u komentare. Hvala na svaki pogled.